ole tun truma chuan nidanga kan lo ti zeu to angin crime kan da lo kar laka news lampang kan ron lor le zeu dona news ba ka hian thungai nom lampang te ron da tel kan tum thin dona crime lampang min ngai thak sak thin tu te zong khan heng news kan lo da tur te le thungai nom sang kan lo da tur te hi min lo thir sak zel tho turin karon ngen cheu ani Israeli president thar an thlang felta Israeli lawmakers te chuan kumsang hazakua somli pariat nulama president som pakhat na turin secret ballotin nilani khan Isaac Herzog kumsom rukmi chu thlangin Labour Party mi le sa Tel Aviv apiang le Palestinian hote independence pek du tu True State Solution pom tu ani Headmistress Miriam Peretz kumsom ruk pasari minen in kingin ani hi fa paruk nei a fa te Israeli army officer pahnih chu indona anun na chan to anni US President Joe Biden chuan Israeli President thlanthar Isaac Herzog chu lompuina athonani heti la hian Republican Hawkes Senior Senator Lindsey Graham of South Carolina State chuan Israel tlomekin tunkar tholeni khan Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu le Defense Minister Benny Gantz te muin Middle East boruak asoi puya reporters te hnena US lawmaker zinga Democratic Party mitam takin Israel le Hamas indo chung changa Israel tran tu an tam hle ti in US chuan Iron Dome air defense system chung changa US in Israel tran puina apeli ang ati Senator Lindsey Graham hi Senate Appropriation Committee member ni in US Sarkarin Ramdang Sarkar military thila atran puina endik tu ani voina Israeli Defense Minister Benny Gantz chuan Washington US Defense Secretary Lloyd Austin le US National Security Advisor Jake Sullivan te muin Pentagon lamin Iron Dome atan summan tur US dollar tluk le ding on khat pek na tur te tin Biden admin ten Israeli military tran puina turin mei ni som nuwa US dollar makta duai zasari som thum panga alo pek to te chung chang le Iran din munte an soi ho bokang House le Senate then khat chuan US dollar makta duai zasari som thum panga hi hren sakri andu ani nikuma US chuan US dollar tluk le ding on thum point pariat z Israeli military tran puina tur le ral thuam hralna turin alo peto a mi then khat chuan US tran puina chu Israeli hian Gaza Stripa Palestinian beinan a hmang ti in an soi selani Israela sarkar thar apiang don ta zela Prime Minister Benjamin Netanyahu cho chhum kep angai donem le zoni thum sang ni som ni pakhat nilai ni zandar som pani hun tiam pel malokin Prime Minister Benjamin Netanyahu du lo tu political party sang pariate chuan inrem na siam thei ramin Israeli President Reuven Rivlin nena tangrual sarkar an siam thei thu an riat tir ta a mitam tak loma an awrual lain right wing pol tam tak le right wing ho tu pa Benjamin Netanyahu thlop tu te chuan he thil hi dulovin left wing thil ti dan chu Israel ram le mi puite tan a him lovani ti in Ramat Gan muna an pungkhom chiamani religious zionist ho tu pa Bezalel Smotrich chuan hetianga left wing le right wing pol then khat le Arab party te thil ti dan chu demin abik takin right wing ho tu pa pakhat Neftali Bennett chu soiselin ka thei ngil ngai lovanga kan ngai dam ngai hek lovang ati caretaker Prime Minister Benjamin Netanyahu poin tun kumzabich hunga inbum na ani a left party le Arab ho tangrual sarkar chu Israel ramtan Israeli mi puite tan le Israeli sipaite tan himlo le lawom takani ti in right wing mi le sa te chu left wing party kai hruai sarkara te lo turin angen ani belke phuar khom tui pai theilo an ni donem pue thang lura fam tongkam angdevin Israeli politician then khat Benjamin Netanyahu an kumsom pahni chuang ro relna a channa le eiruk thu buai anei tia paithak tuma an beina wanga hetianga party pariat lai policy le ngai dan le thil tum in angreng reng lo tangkhom hi
belke phuar khom tui pai theilo ti tur an ni ve mayangem ti chu zona chan har sa tak ani ome political analyst tam tak chuan he so chiar sarkar lo piang tur hi thui tak akal an ring lovani party sang in rem na ang chuan left wing mi le sa Yair Lapid kum somru ka upale right wing ho tu Naftali Bennett kum somli pakwa upate chuan prime minister anin ni chokanga Naftali Bennett chuan prime minister ni na achel masanga Yair Lapid chu August ni somni pasari sang ni somni pathuma tangin prime minister ani ve thungang ti ani hetianga sarkar thar an siam thei thu president Reuven Rivlin an riat ti rangin ni som pani chungin parliamenta fia na nein vote lak ani don ani tu tenge tang rual te chu New Hope Party Gideon Sar Ruai te hi Benjamin Netanyahu kai ruai right wing Likud Party atanga chuak an ni a heng party ruai tu tam ber te hi Prime Minister Benjamin Netanyahu nuaya cabinet minister napoimo tak tak lo chel to thin te an ni Benjamin Netanyahu chu eiruk thu boile sum ti ching pen na nei ti in thu buai nei ani a Jerusalema kota ko thin ni in kota ading zak zak thina hetianga thu buai nei a pu na hi a pha thina ni Israel ram hian kumni chungin in thlan pui voili an nei to a mu mal taka sarkar ngel nget an siam thei thin lo wangin an in thlang thale thina ni kumin march ni somni pathuma a voili na tan in thlang la in Benjamin Netanyahu kai ruai right wing party Likud chu seat mutamber somthum panga ni in president Reuven Rivlin chuan sarkar siam turin asoma mase Knesset member za somhnia somruk pakhat nei angai wangin a thopui party chuan somnga panga chau anei si a sarkar asiam thei big lova chumi hnuwa president Rivlin chuan eptu hruai tu Yair Lapid chu sarkar na siam dan zong turin asom vele a zun ni thum zan lai dar som pani thlengin hun tiam siam sakin Yair Lapid chuan Naftali Bennett chu bia in atopa Arab United List ram ten thlop zui vele in sarkar na an siam thei thu president Rivlin an hril tani sarkar na siam thei anom lo chuan avoi nga na atan parliament in thlan pui nei le turani Yair Lapid le Naftali Bennett ten sarkar thar an siam tura hian Arab United List Party te an tel ve dona hetianga Israeli sarkar siamna hian Arab ho te chu Israel history a avoi khatnan an tel ve na turani Mansour Abbas ruai tu Ram Party te chuan anin biak remna Arab Palestinian ho te omna chei thatle dan ang taka an dikna von him sakti te Judami Israel ramalo kirle te chu West Bank lama in ben belna pek zel lo ti te atela anthil phut lian zual te chu Arab community ven him crime dona le Arab chen na mun infrastructure siam thatle thil dang dang te ani Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan right wing Paul pakhat ruai tu Naftali Bennett chuan Israel mi puitele right wing ngai dan aphat san nani in lefty sarkar na ani atia Israel Beitunu party ho tu Avigdor Lieberman chuan Benjamin Netanyahu chuan alal thu thleng lu zel du na wangin party pathum ho tu te chu prime minister inni choka sarkar siam puya asoma fiam thu mai nge ni thilza thak takani ti in adeu leni Naftali tun male tuna po Bennett hian Benjamin Netanyahu ngai dan tromin Palestinian ho te independence pek du lo tu le West Bank ram lu zel du bur tu Iran khuai nuai mai du tu ani a hetianga lal siam tu anga Naftali Bennett atrang tamai chu right wing tam takin an du lowa Likud Party te chuan Arab United List Ram Party ho te thlop du se sarkar na an siam le mai theya mase Likud Party ten an du tlat lovani Yamina Party te zinga hian Knesset vote an la khunin an ho tu pa malak na an thlop vek don empty a hriat lova Jerusalem Post le BBC News chuan Roni Sarsover hian left wing ho te nena sarkar thar siam adu lo ni in asoya ama point Twittera Bennett chu ram hruai tu tla kani a mase left wing ho te nena tho ho chu
ka politics khel chan le ngai dan ani lo ve ati ani Knesset-a vote lak huna zasom hnih paruka vote somruk pakhat an hmu angai dawn ani tutenge Naftali Bennett le Yair Lapid te chu Naftali Bennett chu teklama sumdong mi millionaire ni in politics alu ma kumsang hnih panga khan US dollar makta duai zasom li panga lai aneya US apiang ni in anu le paten Israel rama anron pem puyani anu pui galit nen fa pali nein ranana munlai lia an cheng meka kumsang hnih panga a Benjamin Netanyahu kai hruai azom hnu in Chief of Staff lo ni to ani a mase anuwa ngai dan thu mun lo wangin ado dal tani kumsang hnih soma Netanyahu nen anin thena Yesa Council ho tu ani a West Benga juda in ben belzel du tu ani bok kumsang hnih som pahnia Jewish Far Right Party Jewish Home ti hruaya Palestinian hotelaka chuan adu rum el ulin angai dan butu deuh chu zairum thing phoro truat angmaya che hupur om takani kumsang hnih som pathum khan Palestinian firfiak te chu chuain thazel mai turani ti te he Israel rama hian Palestinian independence ram ading ngai lovang ti te alo soi to a ama hian defense minister economic minister le education minister ni nate alo chel to ani Jewish Home ti le kumsang hnih som pariata yamina ti dinin Benjamin Netanyahu nen an tho ho theilo huwa Israel sarkar akal zel theitalovani meni soma tanga ni som pakhat chung Gaza Strip a cheng Hamas Islamic Jihad le Israel indo chiam khan Bennett chuan sarkar siam tura left wing hotene na inbiak na ti to pani ti in apuanga mase indo alo re ta ka chuan Yair Lapid left wing hotene anin be tha chhole tani Naftali Bennett le Yair Lapid ten president hena sarkar na kan siam theiti hrilma se Parliament Speaker Likud mi Yariv Levin chuan caretaker Prime Minister Benjamin Netanyahu beronin parliamentary meeting akovin vote la kani chau dona wangin Prime Minister Netanyahu chuan juda du rum le kolmuk hotele sakhorin chanading Orthodox Jewish Party te chu lefty sarkar din lo turin thunun atum anring hle ani Yair Lapid Yes Atit Party ho tu chuan Bennett le Arappa Mansour Abbas tenen inrem na thuthlung anzia fel hnu loka he sarkar hian Israeli khuale tui zong zong tele min vote kher lo tu te tan le Israeli khotlang in pum khatna om theina na theitop achua don thu tuitara aron ziaka President Reuven Rivlin point tuitara Lapid Bennett nen inrem na neya sarkar thar an siam tur chu lompuina aron ziak ve bokani Yair Lapid hi TV presenter secular centrist anti left wing ideology tuipui ani a sarkar thara finance economic minister achelang blue and white party ho tu le tuna defense minister ni mek Benny Gantz chuan defense minister na anchel chhunzom zel don bok Yossi Beilin Israeli justice minister lui chuan social sarkar thar siam ni ta chu alom om hle a mase party pariat lai ngai dan thu mun lo sarkar chu a ol sam hau don lova Benjamin Netanyahu chu eptu party ho tu alani ze langa ala che vevel reng don ti na ani atibok ole tuntruma tan chuan khati zong kha ni le phot sela video le peka kanin mule theu don nia